Banyu n'amakaka mbakuze muteka iswargamu sakwakira abageni mutembi bagomba kurwanya bitu ngira kubakira abatakashira habo narayakire kandi cyamani rusiwa na kwakira ndamutahamu digitero kesho ngorako bakakusanga transporta banyama kama hao rugaro basakuto rugaro twabakira twabashemererwa omusitamusita by'abantu abo entebe nezitwena so cheers of course, that's for Jesus. Cheers, cheers, cheers of course. abantu babona bashitamani nga yino wabura umwana kandi nisiga ngo mukama yabalitaje so banye n'amakaba bakira kandi babakira n'isitemisa cy'amani na munonga ahabwe icyeka kitwaheza icyo kushuka twabataka sitamero mbuteka binatine cyakora seho nabaninjira ngo abagenyi mbaze muterere banye n'amakomo ngaro abo kubikiriza mukataho mukomo kandi n'ibintu byanyu tukabyakira tutwara mu cyeka cyo gushaka na munonga akashana kuwajwisamu atuya y'urwondo nenjura ngabo musi y'amurungi kusima rukundo yawe iyo hirekeji ya mutabana ya bataringa ya n'umwami Beno Katabazi n'abacyara babo n'abana babo rukundo n'akabono kamani kukwereka ubuhangazi bwese nibinje mukama bohira bakazi batakamanye bakuruka batabahire nangwa n'ekigambo cya rukundo nkeki kunkiyo mukama babahire rukundo baheza kamanyiso ka rukundo bagumana bakundana nesa kachigamba Paulo tukundiza kumangana mukundana nashangana numurisa abana benta amazanje bohereza umutuma mwami bataringa ya kurisa umwami Katabaza bwa rukundo yo mukago okuyatunje umunda yekeje tukushaba mukama ruhanga umuruzaro rwabo
bintu byabo matungo gabo bana babo bakwe babo nabakamwana babo mukama bazire babo n'abakiko n'abagurusi abajyo makagabo n'abanyamakago babo kubijana bo mwanya wo nabanda basigarayo bayeze bingi kurugira okuba kuwataho bakahereza nabatayi babo bakabasimba ingarezi hanzo zakira mukama ibukoma munsi byubukoma no mwiguru igirukundo yitwa yakira umugezi cyaha mukama ni wo mwiguru washemerwa no mu ruzaro rwabo baza kushemerwa bwa ruhanga nihanga ryabo kama wito murungiye byo kujye byo kunye turabugana mugiye kumwanya byo businge utikereza mubi kubasa kuzambara umwanya wo utikereza stane kutuzambaguza kama wito murungisha kama mwana wo murungiye Yesu Kristo yasheshire ibini yatwemeshera ito yarebe tuhona hatashemire uwo muke kandi hashemire mukama wenja korezo mishe byo kujye byo kunye turajyabe byo mugisha biteza amani no businge na munonga na rukundo no kumenya karanga tume tukuhimisa butosha tukweze stinisa Yesu Kristo mukama wito Intrevi dorpati y'injugano bizabishendekeriza injugano nabyo tubaze tubitegure ninga byine cyo kwenda kuza kurataho gundo mukoro bizabishendekeriza injugano abasigaze rekeji tutegure inda nabyo turitomusha sema namusi y'abageni nije namusi y'abageni nareba nk'abasigazi nzarakariju kumva kagaka basimamo nicyo tugaruka tuyishanga Kulaba pussy hot beats kuba leka kuko kono na webiruma wantu sewe garulengo sorobeza lapcha kazi ya maza omutima megura gudwana sebeza right now kati Tira tiba. Tira timam. ya kwakira bari kuza twegitaho kandi ukahisa umukore stinzi twineho mukwegeji ntigerize naho kuruganya rabari sabo niwe kuko muhanda bari kuja kushazika Ronald Robert tujine shonga mazima bari kurebera ryo mwana ogwe banye namakabasi mabajyanka ikintu twasiriki ikintu cyo mujye muri tuvuga mazima tujine shonga bita abagenyi bito abakunda twabakira kandi twashimira uko banimwe kandi beno ni umbanyankore no bagira ngo umutugura yigamwe mu kibunda okuzere no kubyara umuto mwene we bari kubyara ryo muti ushije abana ndigateka ngo ikintu baza twazaje ubwo bari batiretera ifunguro konka
ninda bine vibe nibazagaruka ikintu bakivuga ki umwana wa Ronald bari kuzo mu kintu kandi ikintu kigaterera bito ndebirwe muziye bataringaya hata hatokera byaho umushaya guma ko mukeji kandi ikintu wenda nubuzo tukayenje izerwe mbere biti yahike so ikintu cyagenda cye ikintu cyabonera kandi n'inyuma barimo igasaba ikintu cyagenda cye mwe bari kwiza kandi beno ni nabi n'isho nabi n'inyuko so Sharon ibanja uruno shako runaenda kuhendera kandi bo bari kutwitira accountability hati ainde gambara ibanje mze yakutiremo ubu washashiraho capacity y'ingana ki yobanzo bari kurwamo nasari ka university mze watura kwatire rya buryo Mena tuwatandika kwa nebijuma kandi ebijuma birungira bitekwa kuba byino mutugwine miziri kushara so beno ni mizika shara kuko twarika kujye bijuma kandi bikumira kandi shara numbe niyo no mugamba konka wawashikiro ko byose imbere ho muziye bataringa yo byo muziye bari kuntoro mugamba kuko cyishongoro kigamba abo kwa niwo mushiki mukuru umusaide yanyoko mwe niyo cyo kurebera aho kwizaniwe twakira wene n'abarumuna bawe tutekere gumantuje kandi tukashatika benoni umukuru nkechi bitu mwe bari kwija mwe barije twabakira tinesho itaceka nigumizamu kandi abakora ntaceka urabye muna banye namaka bakore ngo kukushara akwa hini muka abantu abakuratire kandi cyakindi ecyaje kitse we yatireho wabo ni kabibuli ndebe tumseho itano tumseho kubanze shuri itano kwa barna nishatu wishomereho we yaragiye mutinye so nitwa twitaga kunyamizi gonka tujendana tunabe tugenda umukuru bwitu tunabe iyo tuzomudayini bazana babi arayi hano tuzomudayini tunga cha mshaka so twandika tweke tubonera kimwe cyo kushemeza numero Kero ka kabiki. Saro. Kana ko kwa yer tiracho. Saro. Yeta yo buntu to mwanza komite. Mwini izuba rangalia kubatebekanise narikiriza kabanyakore bajya ngo bugubugutigwe muriro webare iyo no mucyara wawe kandi mwe bari munongo n'abandi bazire bakubasa kubane batwaza baso mazima ibintu bikabone
we bari kushomesa umushyogu ahubwo kuba kurogera ngo akije yagira muko mucyo gutateririre yewe kabenta kutikijira kunguka tebekanisa ryo mushiki wawe na nyina Zara na musima ahata yayikomuka yaza kwimuka na Zara nashaho mushiki yakondwire ibyo kuza guteka yatebeka byo izobe ryakwijira kandi webare nkoku umutaka yagamba webare kushomesa umwana namwe nunyowe kikunshemeza mutabana wanje ogu akashoma yajora digu no muhara nawe yashoma hazogu ni first born wanje niwe mushigije nomara konje mugurufu nanye kabanza nabaza nashoma nabona kutasa bwanyuma ogu no kubaza hari bakanya no kubaza umukeke no wakabira mwojo no kubaza mbishiki bene bakavugana kandi ekinko bakundaho nibakora imirimo yabo nibikiriza namwe bamaze kumbe kenjo yabo bari kutaho wabo nkabacyusa tubikase byo kujuga bakutubeka sakombeka nuko mugabo mara bari kutaha kandi mu cyaka tungo umurimo hote no mushomesa government nemanya umubakozi ba government bihanga na warimo nawe nakorera ihanga ryiti rya Uganda ikintu cyango ho muntu kuzarwa kunu akaza gukora ihanga kunga mwebare ekeje umusigazo ogu ni musima aboko ba ubona be ni mushomesa mazima kashomaje akashomaje yagendaje mpaka kasozi yakatemba kare bakaba jangwa kasozi bakayikikura bati babona kaza umusho mwaka ngambire kigambo Manuel yaje ati abashomere bushwero mu abagire aha kasozi direct niba ubwo mutabana kagire direct nkibaza kushoma ukagendera kimwe ukaza university tarabire mu rubaje nani najya tukonga ruhange cya yakikora wene mwe bari banamwe akamu ati sumu kinisa konka kandi nyewe kunagire kushwera nyonka gambo byina kwitwa ikintu cyo yashobiza okushi kuri yizira kayija tukashaba kagambo bugenyo wawe mze kikawankija kubonera munongo mweno buturyaha harimo abashomesa harimo ba pastor harimo ba mweno muzeo bagambire bagenda baze kushemeza ubushuhe baze garuko mudini baze kurya imigati baze kuzara abandi bana ngo kuba bazire baze kuba abantu ba ruhanga mwarugaha mugende mutebekanise twaza kutaha hejuru yanyu bantu nawe ugitaha mugitwe tugitaye munafaza ahijeho nawe gubu mukuru gw'amani so okushemeza n'ikirungi konka mwene bakutina konka ko kutina watina ruhanga shinoza nka mwe muzeyi n'ebigambo bike ahabwa amashemererwa gunyire rizoba umuzogo twaganira aha na muzonka kaniza kubona t-shirt atorondi na za stari none ati za stari zorera ati nobundi fa ziryabina na naba ndiho ziryabina nisho umuntu yakugira so ati nugaruka muti nagende mbwishentina tazi kuzuronda mwene mbaza kugira ngo wagamba cyebembera kandi wishe wo mwojo ningambe bintu bibi kare tukaba twine tata twine nebintu murumuna wanje yashwe bataho cyebembe ubugeni bukaba butafa yagenda yabiha ente izitwine we yayindame ibihango
kandi tata tebekanise zindi we yamugameze kubije twaza kujuka ngwese tukuzende ngabo kwa batugambire neza hato bwakembera bwo kutumanya ubwanta niho bwantamira wanajya uti ibi nyine nagambira musanze wanye ntebe nibyo na leta nibyo nyine nibyo mbeno muze tukuteganisha utusase abo kuba okabe noija owitu tukujugira tukurembaga ufunye ibintu girota konka Ntaura ugana gambe na wakanshanga kandi twagibo kujira nyatapana izembaga zigumire tuje kikacyambo namwe na nawe uko mwaje katubija bingi twasigo nabandi bingi twatorana twakwata romwe haro abandi twabasigaye mwini do tubinyi twaza kurembaga hato kabasigayo atembaga ne kwita mwene ko twakwata kwasamo bini tukisha kuko barayanjure ukushwento arabanjure aboga no muntu mukuru twinaha kwareke abagenyi bazagamba ni warasime kandi akashwa kanjura nabandi konko mishoganyo ninyenda kusima abantu babi yenda kusimaho umwami tubayunga dara yemere turebe amwe natwebembire ubwo mwemere aba bantu naba leta special tube kikakitu konga n'abanyabuzare kandi nibanywani biti nimanya digurite yanguhi konka babashije bakaro mubiri numako aro mubiri kuzaba kwa Aroni bakakutera ucyo utakagiheze kashoka leta bakakutera bakajyangwe kirabe twakunda batufurure zakure mantu zakushashu abashamba antero rumunga abo nibanywani ba Ronald no nakubantariho yabahikira abashya babiri bamukora iki bari kwenda batari bekazitu barya bahandi bamukorera icyari kwenda mwe najyanta abantu abo natandike naho rutaro emyaka 3 yona mbagira nati nkibagira rero ngende bawurengungaza kujuga ndaa nibije na nabandi umushomesa naye kubanjura umbitinza byabo konkabo on special note nikwe nabanjura ubwakebembera mwene ubwetsa nati ndabeti ndabigaba kuba byona nibyebi kutwareta mwarebe mbuzi nazo timpango nanguna nente timpango konke kinte cyo muntu ya leta no mutima ayekundire akatereza mugenzi we no mutima gumwe nikirugame kintu cyo mugasha abwerizeze mbuze zumukureba zona zahebwa bashije aho mukureba nibo bazito niho nantine honete nanogo yatine honete konke mbuzi zona oguyane yishata ezindi zaretwa yonka he yahwire najya ntatu nanye nakura mwene banywani bitu bazito konka ezo nemba bazaruhanga iki na leta n'abantu bona uko mukubareba muze na leta ngumba kwanjurure aho rabe notora wa mubugana umuhita aravuga no munyabuzara kandi nyo amazina leta bataringa ya John mwine katasi yo mu kibungoku ishakari makene nito tukeshango mu kibungo mwe ntatwashoma no mu ruhanga mwebare azana ango mukazi na mwe yabisohari aho hihari mwene Maria Boruhanga nito tujamo konka nimuza kutwakira norije no ndijo mwakira mwene abantu mwene abariyaha abategereza mukazigahe byanyu byona mukijaha mukama bahereza umugisha kandi kumuraye mwagarukira mu makaganyu nyewe ndi sekurutare wo murukaho kandi sense wase mugambira abazire
kachana kahangu akoine ushomese wa mwana kachana kahangu mushaya kigamba yajangu bagira mutatebekanisa abantu kureka tutebekanisa abantu mwe n'abahati tukabatebekanisa twabaheze mwenu n'abakama hatiya nyawe tingavugaga moto kongo bo bagikuze bone bavugani bagenda imirimo yabo mwene imyaka nyonjaje basa kongo bole myaka renga ine moto nibavuga ecyo nkimayisa ngo bakashoma babugana bagera umutima gumwe bakora hati baramu bagenda imirimo mwenu mwayikireyo mbere abana bashome no yakobo mucyamushanya akashoma kandi karema rwajuka rya mutunga nagamba bingi konka nebyo mukama muzee neka yawe n'abageni b'abanyabuzare mukama bahereza umugisha bari katera rebe hatu nabwo tukaza kushanga twashanga chacho nabwo nile kijomerera konka koko hatuzo mwana atakagambe omweta nkizi na tumwebaze tumuhindise tumukunde umwana hiba bekitete hato mwana kunyese kar kuvuza cyo mwiterezi na ukano fima ngeni umwashi mwazi mama ningo numazara mugende mugite atkumagito mutaka umubagambo bije mwahigitwa mukashanga mutakuzara mu mwata hati mucyankiye kozere ubwana ndutamburo misho kibanze masa gukimukora mukigenderire ahanga hasi rebe kubonera so ngende mukashikora mukigenderire kandi para musho so kanya tiri shento shento wa Sharoni kanya tiro mumbageni tuzacyubwire tayimeza mane ni ifima ruhanga mununga abo kutugirira imbabazi tukashuma kandi akatabonetse yanonge kandi ifima neke gikutwakira amazina ganje yanyita Baryahambe John Francis mutabane wa Makenga ga Kibasira cyabwegeko ga Katembe ga Kamuhanda uwitu ni muhari ubwo turyabaziga timuntera umungaro ya ni ifima munonga muzeyi Katabazi tugire imico mirongo n'umushahara we kandi bakorora abana kare umwanya go kuretete tubanza turete kisete kifumukire kire kisete cyabe kire cyabe kifumukire abantu bakuru ni bubimanyi mbone umwara akitija ibintu bikabonera ekibona tumutera ku muharo ku ngaro kwerinda so ecyo ni kibasita mwe bari koruraje kandi no mwichwani na jwaraje bakujwa zazindi zamkunani ayimpye nyonko muzira hakireyo nondi shenkuru w'umwana ogwendi shenkuru wawo konkamba nchema netegereze tinkagize kinamukema kandi nyoti nshireka kuri naki mukemero nani nkiga mbone tinka kibwira kandi nani ngusaba mwikiwe nguntari kibona kigume kibuze ruhanga kwereza umushayibaye no kuba abantu bakareba kandi buri baje namunonga abantu abari mu bunyankore tubakukira kugira fato mwebare no kurura abana aba aza batagiye fato babantere rumungaro bakiyikurumwe n'umuguru mwebare ko rumuharo kandi munonga ni sima ronati abana bahati kuba kweza kura
bagiramo bashoma bagiramo kakasete ubundi batamanye babo babareba yoti ishumi kashumi cya kashatu cyane icyo kubaze cya kabiri cya kashatu ubwo mukayagiye mu digure ibi kakuye kandi nkunda gushoma konkati n'abana umwana wanjye wo kubanza ayine diguri uri kumukurata ayine diguri icyo kimukantera umwe umuntu we cya kashatu kubana pasita umugeni pasita niyo mbuwa pasita kwenye mukasa certificate ko kahejuru umuntu yanjye tumukura ngo nshambe mukama simwe mnongo mazima ni nsime kaya katabazi nukurugenyuma nkankira kushanga katabazi kuri ruguru konka ndeba ine nke micondo konka ari nko mushijo shambire ari nko mushijo shambire aza shambira rwange kibi numeka ari twe twatshira kutoga bicori nebyo tubitoga tukoza kubyosya kuko shanga katabazi nakureba nkarisho batamureba batandika kugenda n'ubanda banda konka taratuti atire muzakiboko kandi abisaha mu kibira cya mafuna bisa ekibabene beta bakikunamira twabe tubantu tukorayo atwashanga ko bahisize batwamara mwe no kumushaka agiye fura mutera umugabo nayo bari munonga mwe ni sima hanga munonga kandi munonga simekeji n'abanyabuzari bekeji okana ku no kura kurundi kandi ni sima n'abagenya butwijamo okugire mico mirungi ukije mico mirungi mutajabije mutasige kunizina ribi kandi mbashaba mutuma niyo mico mirungi kandi kinde kinasimira ruhanga munonga necho kunywa kice numanyakari bakabateka kaitsisi buri muntu yishikiramo hati utaza kujya utati umuntu kuri hatangiye kwa kondije kikopo nange gishakije ncheka na kokana ashanga echo obani nanka ni karicha ibyo kiyoni cyendere bingu manyambira mukazikura abantu bakuru ziriyo mweno inaka yo kuri hari arimo kunda munyabura we amen tumwari wo mukuko yaba mukufi n'abatabira wabari buzima wabari kwa kariyo kandi abantu bingi batangiye kugashisha kuguma ni bagimo mugusha mutembo muguno pastor kunkino baganyo muguno mutembo mugusha maze kugashisha so kandi kubaraza byo kubya no kubagira kubura ya nindi kandi kubaraza amazina nanaga bagambire mbene nabanyega kubanjirira bako mukayitu ya macenga ninye sigire muka mukuru haza tata kai n'abakazi bakurenga ryo mbene nyo umukazi wabo cyura urukwero kayo ubu wanyurwire izine rimwe abura bakweta baryahambya ki n'izine tata yanyese kumwe n'ubu agukuzara yabiri umuzeyi atogwa ryahambya ki kongana hirwa nashanga umukuru wanje katasya yanyorora abamuzikire siki nabe nimpankagira nti kurataraze nawe yatarabura muziki bwe nuka muzika ndikumwibura ekiyahitire kandi hati icyo ndi n'abatabani ndikubakurira mwene ninyansigiyeho mugeze tuwe nabo pehe katasya pehe kuko tateka teko tiniwe rusigarira bani ati rohagande cyo ngunyorore na nyaba so ninye sigire bakurire mbe no ubwo nanye t-shirt kandi abamba abahara banyaba na mukuru wanyu nibanye t-shirt nakura imyaka nyina 5 n'eshatu yo bukuru tina zacweka chaka kadeti nakirenza ubwo kandi nimbanja shanju na mushanju hitiga nabiri iwo utakwendiga nabiro rerere kandi kubakerera mbona niza kutandikira ndikwanjura buri muntu naza kumayimuka yegando dali bitumwe rw'amazina umunyakore kandi umusaba kandi wakuriye wazari gukuru katero
David tuweze n'umwana mutera umunga defense umurka kwa mfese yani ngoma harko katori anda penalty ari mizado no dorona towei na kandiria pigwa Ambrose amazina ni msimu Gordon na nyingine nyingi Mesjo Odun Munywani wa Ronald na Sharon mwebale amazina ni banyeta Dona Katasya konka Katasya byambatize banyeta Rutunguka kandi mwe kuno manyire kunyeta Dona ninye cyamani wachakasita haruguru aho ninye ndikwatana nimwe omuseru kandi Ronadogu ndishento mawe na tata mawe niwe nyina wa bataringaya na braza w'itogo ubwo ndijo takeyanjire mbwe ninye muto wawe amazina ganje banyeta mpamzo Edward Katasya ninye ndikurata bataringa yogwe rero akankurata kandi yo ni intura ryabiri ubutwaziro buzara hari ndi kuraba ryabiri ija kunshanga ni murebere nebare muno bakinsasaraho kake imyaka ni mikuru kurabusya aho waje kumukugamba ubundi none kandi ngaruka mu munonga bataringa yo bari kukunda bona nano kandi to mukaya katabana mamanya wabari twakire rikamuka andi mazina cyamana abakabengo seru kandi ningira ngo umbaryaha abindi hina bakomanya yewe nifera umwami umugenzi wono mucyara we yone batekateka ariko abindi yo kubaza niba kunguza tuwanse abangari koro hino baziri bashaka koro hino bashaka ni babo ni ko keji ashemererwa kubayewe kandi nashemererwa ko mwatwakira uko mwatushemererwa uko mwatukunda kandi ni ngoga ngeje nimwe nashemererwa mwebare mnonga mukama simwe nyondi umushambo ninzarwa ntungamo izina ryanje ndi Godwin Byekwaso kandi abinja bakumana bamanya Beyazini Serebu wambara nashemererwa mnonga kwijaha kandi nyondi munyoni wa Ronald na Sharon kandi tukora hamwe mwe nashemererwa kwija ku witness ngo mukoro nkogo obunyo ntakabwiye no mukazi nanye tokamanya abeshe mukama wita simwe amazina ni Asafu byabo awite nikiruhura kazo nasimo mnonga ekeji ukubashanga muri abahurire kandi nitutukisha turi abahurire niyo ndi muzigaba namba n'abazigaba mwinse mu kono kana kikacyonasha mbwe nito muzigaba nito twashwera yewe dukorana Ronadogu na Sharon kandi tukora kumwe kandi kurakiriho nashanga unabona abazigaba nijera kimwe nahiko wa mzee nabona ashanga ari muzigaba cyaho mbwene nambwe ndaje no kushatora hita kiyutaka wewe mnonga amazina ni Wanyeta Sumani Sengiyumva so ni nduga hamwaro samazina Wanyeta Sumani Sengiyumva ni nduga Rwanda akashaka kweta Kigali Kimisagara kwisho Ugurona dini we wanje ngo yanyakiriro mu mutawuni yambarara nashanga nasharungwire ngo akakijya mboko so ndiwo bona bagira mbata niyo muhinda niyo muhinda boko bari umushumba abire shumba bari twakira twasima so njya cyo nago murundi gwaje go kubanza kwijaha murundi gwa Rwanda binza n'abahinda
Ngeni mwe kitwakira. Ya mukama simwe nyumba nyita engineer Duncan kandi nanye nugo mundu gwa kabiri kwizaha Ronald umwana wanje kandi nkamwakira rigira yishomero akaba rigira yishomero nyonka mutanga umutawuni itawuni kana ajumanyirire namwakira twatandikiraho twayiya tikaha ahari kandi nyondi omutizi nyine mwa batizi batayi banje abatizi mwari mnyonge maza chenga hatawo nyondi omusambo jabasambo mato atoshapo amazina manita Mr. Life Kabaka mwe nyondi omunyakatemba okuno boss wanje twazo muchakatemba manager wanje nikora na MC mwana munywano wanje munonga tukesa ngo muri imbara yabo munywano wanje twakwatagana owito nakazo mwe bale bamtwachi amazina James Bataringa ya zagwa no ndi kumuka amazina Justin atwembere kariyo nyowe ni mumanye ndi mutuze kandi na university chairman wa serije kwatana ndi margoraho waje ni kwakira chairman yatari ekaya Bataringa ya banywane banje munonga kawo mutawa ni kayo Bataringa ya ntikora cyo mwore munonga ya amazina banyita n'abayungarucu oguno mushinja wanje nankani mugandikiruna akashamana bayi university wenye no kwimuka akinanyenda nshabe tubanze tere mukama umungaro kandi ndagambe ebendaga nyine moto yanye kugira ngo rukunde gume muzehi nkija ubwire bwabe notutwera Selecta, kuluta ninga hale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.